Ketika Amerika terus menggertak dan menggiring narasi seolah Iran sudah kalah, namun ancaman itu tidak menggoyahkan seorang pun di Teheran, terutama bukan Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Dalam sebuah pernyataan tegas dan dingin, Khamenei menanggapi ancaman itu dengan satu sikap, masa bodoh. Khamenei justru berdiri tegak sebagai simbol perlawanan yang tak bisa dibeli oleh intimidasi ataupun diplomasi semu. Satu pesan dari pemimpin revolusi itu menggema lebih keras dari seluruh armada Amerika yang berlayar di Teluk Persia. Kami bangsa yang bertahan. Kami tidak akan pernah sujud. Dan bagi mereka yang bermain api, mereka akan tahu bahwa api dari Persia tak pernah padam, tapi justru membakar balik siapapun yang menginjak tanahnya dengan niat jahat. از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه و